Мынакей достор, эми жеңил машиналардын сценаларын билели. Мерседес үлгүсүндөгү машина. Мерседес үлгүсүндөгү машина достор, мынакей. Жылы 2000, объем 3.2 дейт, расход 12-13, коробка автомат. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 222 менен 22-22-74. Сена договорна дейт, договорна дейт. Канча деп атасың арака? 400 000 сом дейт, мынакей. 400 000 сом. 400 000 сом. Мынакей достор, ички салону 400 000 сом дейт. 400 000 сом. Люк бар. Люк бар. Төмөндөгү телефон номерге чалып билсеңиздер болот достор. Мынакей достор, дагы бир Мерседес үлгүсүндөгү машина, универсал. Универсал. Жылы 97 дейт достор. Объем 1.8. Бензин, газ дейт. 8-9 дейт расход. Коробка механика. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле. Акчасын канча деп атасың арака? 230 000 сом дейт. Достор, 230 000 сом. 230 000 сом, мынакей достор. Салон, ички салону 230 000 сом. Салон. Машина. Мынакей достор, мына бул жерде Нива үлгүсүндөгү машина. Тайга. Тайга. Нива Тайга дейт. Жылы 2010. Объем 1.7. Срочно сатылат дейт. 270 000 сом. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле. 709 менен 74 83 75. Срочно сатылат дейт. Серьезный кызыкса дагы сүйлөшөбүз дейт. Окей, ички салон карагылачы достор. Ички салон. Жалтырайт го тим эле. Телефон номерине чалып билсеңиздер болот достор. Срочно дейт, прям срочно сатылат дейт. Ошондуктан 270 000 сом жаздык дейт. Мынакей достор, дагы бул жерде Ford үлгүсүндөгү машина. Универсал. Ford Fox дейт. Объем 1.6. Жылы 2011 дейт. Сенасы договорная дейт. Телефон номерлер 0500 менен 45 27 27. 222 менен 94 94 09 дейт. Ушул телефон номерин чалып билсеңиздер болот. Ford Fox дейт. Мынакей достор, карагылачы. Ички салон достор. Мынакей достор, дагы бул жерде Ford Fox универсал. Универсал. «2005 дейт. Объем 2, дизель. 6-7 дейт. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле. 771 88 01 56. 88 01 56. Акчасын канча деп атасың арака?
150. 150 ming so'm. Bağlıştı? Обменге чыгып атат. Обменге чыгып атат, Срочно сатылыш. Срочно сатылыш керек дейт. 150 миң сом. Төмөндөгү телефон номерге чалып байланышсаңыздар болот. Дизель бул? Ооба, дизель. Дизель. Рахмат ака. Мынакей достор, бул жерде Sankyong деген бир өзгөчө машина турат достор. Sankyong дейт. Sankyong. Турушу да башкача. Sankyong деген машина экен достор. Жылы 2007 дейт. Объем 2. Дизель дейт. Расход 7-8. 770 менен 58, 48, 58. Коробка автомат. Канча сурап атасыңар ака машинага? 480 миң сом, 480 миң сом достор. Бунда аркасында багажниги барбы? Аркасында багажниги бар дейт. Мына достор. Багажниги менен өзгөчө машина турат достор. 480 миң сом дейт. 480 миң сом. Sankyong деген машина экен достор. 480 миң дейт. 480 миң сом. Мына достор, бул жерде Audi үлгүсүндөгү машина. A4 дейт. A4 дейт. Объем 2.6. 96-жылкы машина. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле. 0755 20 88 89. Акчасын канча деп атасыңар досум? Договорный, Обмен дагы кылып кое бересиңби? Обмен дагы кандай машиналар болсо керек? Матизге обмен кылам дейт достор. Телефон номерге төмөндөгү номерге чалып билсеңиздер болот. Ички салондору. Матизге обмен кылам дейт мынакей достор. Ички салону. Мынакей достор, бул жерде Honda Odyssey үлгүсүндөгү машина. Honda Odyssey дейт. Жылы 2000, объем 3, расход 10-12 дейт. Коробка автомат. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 776 77 80 80. Акчасын канча сурап атасыңар ака? 320 миң сом. Машина жакшы машина. Машина жакшы. Май сай жебейт. Май сай жебейт. Бир эле айыбы бар, бензин жок болсо жүрбөйт. Документтер зыңк. Документтер бар жок зыңк. Газдын басасын өзгө кетет. Мынакей достор. Такси болгон эмес бул машина. Такси болгон эмес, бир кол айдалган, Бир кол айдалган достор мынакей. Машина сөөгү таза. 320 миң сом, 320 миң сом сурап атат, кеми бар. Мынакей достор, бул жерде Toyota Windom үлгүсүндөгү машина. Toyota Windom. Жылы 2001, объем 2.5, коробка автомат, акчасы договорная дейт. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 559 50 50 91 номерине чалып билсеңиздер болот. Toyota Windom үлгүсүндөгү машина. Мынакей достор, дагы бул жерде бир өзгөчө машина, Suzuki үлгүсүндөгү машина турат. Жылы 2003 дейт. Объем 1.6, расход 6-7 дейт. Сенасы 180 миң сом сурап атыптыр достор. Телефон номерлер 501 менен 35 84 84. 772 менен 14 49 83.
dostlar. 180 ming so'm. 180 ming so'm. Mınakей достор, бұл жерде свети bir өзгөчө болгон Mazda премиясы үлгүсүндөгү машина. Турушу да бир башкача машина экен. Жылы 2002, объем 2, расход 7-8 дейт. Акчасы договорная дейт. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып билсеңиздер болот. 778 52 95 00. 500 менен 03 45 55 дейт. Ушул номерге чалып билсеңиздер болот. Mazda премиясы дейт. Мынакей достор, бул жерде ВАЗ үлгүсүндөгү машина, Lada десятка дейт. Жылы канча экен мунун досум? Жылы 99, Объем канча мунун? Объем 1.5. 1.5 объем. Коробка механика. Коробка механика. 5 штука. Бензин. Расход канча? Расход 6-7 да. 6-7. 8 алпар. 6-7. Акчасын канча додасыңар досум? Акчасын 100 кеми бар, Состояние жакшы дейт. Салондагы жакшы. Телефон номер айтабыз досум? 0778 0778 13 89 13 89 номерине чалып билсеңиздер болот достор. Lada 110 дейт. Мынакей достор, да бул жерде Niva үлгүсүнүн машина. Жылы 2004 дейт. Коробка механика. Объем 1.7. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 771 12 91 91. 222 менен 54 27 22 дейт. Акчасын канча сурап атасың ака? Гүлжигет, машина канча атасың? 200 миң сом дейт. Кичине түшүп беребиз дейт. 200 миң сом. Мынакей достор, ички салон. 200 миң сом дейт. Niva тайгада бул, Тайга. 4 бул. Мынакей достор, бул жерде Kia үлгүсүндөгү машина. Свети өзгөчө болгон. Объем 2 дейт. Жылы 2002, бензин, газ дейт. Сена $3,5 миң дейт. 557 менен 80 14 44. Kia үлгүсүндөгү машина. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып сурап билсеңиздер болот. Мынакей достор, бул жерде Golf 4. Golf 4 достор. Объем 1.6. Жылы 2000 дейт. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 778 54 09 83 дейт. Обмен бар экен. Кандай машинага обмен кыласыз, аба? Ассаламу алейкум. Экономичный бир жакшы машина болсо обмен кыласыңар, Сенасын канча деп атасыңар? 200 кем бар. 200 миң кеми бар, Төмөндөгү телефон номерге чалып билсеңиздер болот. Обмен бар дейт. Бир жакшы экономичный бир машина болсо абамайдай турган. Обмен кылабыз дейт. Мынакей достор, бул жерде Opel Vectra үлгүсүндөгү машина турат. Бул машинаны эркелетип шалпаңкулак деп коюшат экен достор. Срочно сатылат дейт. Объем 1.6. Жылы 2003. Телефон номерлер төмөндөгүдөй эле 777 09 08 09. Варианттар бар дейт достор. Вариант бар экен. Варианттар бар дейт. Обмен барбы жокпу досум? Обмен бар. Кандай машиналарга обмен? Сүйлөшөбүз. Жакшы бир экономичный машина болсо бар, Мынакей достор, ички салон Opel Универсал. Универсал достор.
Opel Vectra дейді. 160. Мынакей достар, бұл жерде Nexia үлгісіндегі машина. 2005. Жылы 2005 дейді. Жылы 2005. Расход қанша бұлардың? 7-8, Объем 1.5. Қанша сұрып отасың? 160 мың сом. Кеми бар бі? Кеми бар. Варианттар бар бі, жоқ бі? Вариант жоқ. Шытыр санап беріш керек. Көкіден. Телефон номерлер 771 менен 21 72 08. Шул телефон номеріне шалып сұрап білсеңіздер болады, достар. Окей. Мынакей достар, бұл жерде Honda Servi үлгісіндегі машина. Honda Servi дейді. Объем 2. Жылы 2000 дейді. Телефон номерлер төмендегідей 0755 01 05 07. 0500 менен 63 85 63. Ақшасы долларға 5500 доллар дейді. Негізі қырғыз ақшаға 370 мың сом дейді. 370 мың сом, достар. 370 мың сом. Окей, салону, достар. 370 мың сом. 370 мың сом. Кожа салон кен, достар, içi. Салон кожа. 370 мың сом. $370 мың сом, достар. Окей, багажниктер, достар. Самуферлер менен. 4 вд да бұл, брадан? 4 вд. 370 мың сом. Төмендегі телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болады. Мынакей достар, бұл жерде Hyundai Solaris үлгісіндегі машина. Қара светте. Hyundai Solaris объем 1.6, жылы 2013 дейді. Сенасы договорная дейді. 771 менен 07 36 73 дейді. Телефон номеріне шалып байланышып білсеңіздер болады. Hyundai Solaris. Мынакей достар, бұл жерде Lada 2199 үлгісіндегі машина. Российский номер екен. Lada 2199, жылы 97, объем 1.6, расход 6.7 дейді, газ, бензин дейді. Газ, бензин, коробка, механика. Телефон номерлер төмендегідей 777, то есть 779, 57, 67, 81. Минаю дейді. Варианттар бар бі, жоқ бі варианттар? Варианттар бар. Машинаға, қандай машинаға алмаштырасың? Тико? Тико бір, жақшына бір Тико олса алмаштырасың, да? Сенасың қаншада одасың, акамын? 70 мың. Кеми бар бі? Кеми бар. Әбе, достар. 70 мың сом дейді. 70 мың сом. Кеми бар. Газ бар дейді. Газ, бензин екен. Мынакей достар. Экономичный. Газ орнатылған. Газ, бензин. Мынакей достар, бұл жерде Devo Lanos үлгісіндегі машина. Өздағы бұл хэтчбек бі бұл? Хэтчбек. Lanos жылы 2001 дейді. Мотор простой, 1.5 объем. Расход 7 дейді. Коробка механика. Телефон номерлер төмендегідей 776 менен 03 58 50. Телефон номеріне чалып білсеңіздер болады. Ақшасын қаншада одасың, досым? Наличка болса арзандатып беремін. Ошо қанша? 80. 80 мың сом дейді. Мынакей достар, срочно сатылады дейді. Наличка болса арзандатып беремін. 80 мың сом дейді. Мынакей достар, бұл жерде Subaru
Subaru үлгісіндегі машина. Subaru дейді. Объем 1.3. Жылы 2003. Телефон номерлер 0770 менен 58 03 69 дейді. Ақшасыны 250 000 сом сұрап атыптыр. 250 000 сом. 250 000 сом дейді. 250 000 сом. Андықтан достар, сілер менен Жалаба каналы oldu. Каналға жазылғанды ұмытпаңыздар. Каналға жазылып, жана ошондой эле сөздөр лайктан басып, комментарий калтырганды ұмытпаңыздар достар.